Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 1. Nasaysaya at apilyam tinaimbag anagan, ngam ti kinabaknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Abay, pinaranak ha? Di mo kadi amo alugan ni Mayor da ito man maneho? Amo kalugan ni Mayor da ito sir. Ang napartak una di pa nagpataray mo. Di na ka mambo, ha? Oh, ato iti ay di. Personal security nak ti Mayor. Pa sir, pasensya ka. Anya tinagan mo? Naglastog ka kat a traffic enforcer. Ipulong ka ni Mayor. Sana sir, araramidik lang mo ti trabaho. Into maminsan, amumpay no asino ti parparaan mo, ay? Iwan sir, pasensya. Tandaan ak ti rupang. Inton sumaruno aparaan na pay. Ipaikat kan ni Mayor. Apay nga itakalaang si mo. Narabyan ang arod. Damag ka may lamat. Nakiinom ka manan? Intugot mo mananday talugan ni Mayor, ijay nagiinuman nyo? Tal na ka man? Kasanunod da nakakita kan ka ijay, kat ireklamo da ka. Di nairamanan ni Mayor. Abay, panagkunam dya ka mo ter aramidek. Sanak ba't bobo ako na da. Palpalagipan ka laang si mo. Idasaran lang man iti ka na. Darasan! Manang, ambom ka din o asino ti pagtutungtungan da ijay palengke. Asinaw? Jay anak mau. Ni si Mau? Wen, adamag kano dinanog na ijay bidyo ukyan idirabe ay. Anya? Gapot na mabutang tay dinanog na saanan ang nagreklamaw. Apay, pudno aya a personal bodyguard ni Mayor ni si Mau. Ay na, driver laang matiam Mau. At dapay kano ngamin paltog na ngay laslastog na. Ayun ay kabutang ko ti paltog. Saan mat asigod akas jeje anak mo? Ngam apay ngay akas jay mataramid na itan. Ay adda ka di dito'y balayon ni si Mau. Napan nagtrabaho nanang. Nagsapa kayo man ngay may dito'y balay. Kasanaw, adda nang ko at chismis. Ti asawam, adda ka no dinanog na idirabi ay. Anya? Apay, nabartek ayan ni si Moy dirabi ay. Wan nanang, nabarbartek. Trabiin na si Mangpet. Ngamjak amo nga dagayam dinanog na. At takan upay paltog na. Ay, idi pa'y la suspetsak nga da paltog na nanang. Iliblibak na laang kanya. Kababain kin ni Mayor, numaamuan na day tangar aramidin ni si Mau. Bayan nyo nanang, bagbaga akinton sumangpet. Good morning, Apo Mayor. Nasapa ka, si Mo? Nawasing akong dilugan mo, Apo Mayor. Sa dino ka diti papanantay ta? Adamitin ko kadagiti pada ka, Mayor. Sisuti mo na papananta. No malam, agbiyahe tayo di Manila. O sige, Mayor. Nagpakada ka kadika ni bakat mo? Sana problema day ta. Awagak lang ni bakat ka. May atain. Mayor. Itimplahan kay kaditi kape? Alaman nga rod si Mo. Nasa papay, isang awan pa iti sekretarya ka para timpla iti kape. Inton may timplahan kay iti kape. Siya kung tiaglinis iti opisina yaw. Kabagalam nga rami doon dahi ta? Wen, Apo Mayor. Ang mga nalalay nga pa'y ngaglinis. Ngamdya utility asusweldoan yaw. Nat kang agman-maneho si Mo. Iso agkayat ka driver ko. Agyaman ak, Mayor. Iso nga italog ko latakin ka tayo tilugan ko. Papalin mo lang tangayawid. Ay, narigat ngamin itan tagbirok iti tao apagtalkan. Putno dahi ta kinunam si Mo. Ken, ado na iti abusado ita, Mayor. Sapay lang kumata saan kakasta, ha? Saan, sir? Kanayo nakto pa makimisa. Kasta ka di. Wen, awan tiap apuswa ka tao, Mayor.
Kagurak dagiti abusado. Apayaya ka na yung nakakontraan na ng... Hindi mo ka di mo siyak itan ti pagtaltalkan ni Mayor ka dagiti amin na papanan na. Iso nga raw, adi mo kumapir dyan, day tapa nagtalag na ka anak ko. At dalahang aglasto-lastog dita, makaramanda. Ay saus, nagsimpot ni Apo Mayor. Di mo kumadadaulan tinagan na. Masing butak mat. Da kayo lang amin tiyawan bilib na kanyak kay. Agin inom ka manan si mo. Anya laang ti maibagakan ka ni Mayor no maamuan na aday tala arak ti sangsangwam. Di ka man makibibiyang mat. Di mo pa yan maitad ti sweldo. Kasano kamin ka dagiti anak mo? Kastagayam ha. Da ito iti sweldo. Anay ko. Da ita tirumbanggan ka tapno sumardeng kan. Sao kala sao. Pumano ka man! Day, daan ano day tarupam. Sinipatnak ni si mo, nanang. Ay, kaasi ka mo't anak ko. Nagapaan mi ngamin ti panagin-inom na. At da ka numanan ijay, amakin inom. Kagura na ngamin ti mabagbagaan. Iso anapan manan ay ti ayan ti barkada na. Mala, bayam, tainton mausawan, bagbaga. Agyaman nak, nanang. No, apay mat nga may na nagbalbaliw matan ni si mo. Saan mat asigod akas jay? Di dang man bagbaga na kastanan, makauma kayo. No di mo kaya't ti makangagkanya. Isardeng mo asaksaktan ti asawam. Apayaya makibibiyang kayo itiririming agasawa. Di mo orayan nga ireklamo na ka ti asawam. Wow, ireklamo na ka. Ang reklamo na, pulis. Nalipatan yun sa mo, nagayiem ko mismo ni Mayor. Amangan no isupay ti paibalot ko. Anya? Gayem ko ni Mayor. Iso asyak ti patsin na. Sir, may parit kag parking dito ay. May parit gayam ha? When sir? Ay, nalipatan na ka di. Sir, ama mo ka. Sikatay driver ni Mayor. Personal bodyguard na ni Mayor. Kaya't mo tapatayan ka. Sir, apay mo na paturungan na itipaltog. Loko ka. Kunam siguro ajak may turod na patayan ka. Sir, sana? Traffic enforcer ka lang. Aglasto-lastog ka. Hoy, pilyam tikal kalabanan. Nalabag! Adagayang paltog mo, si mo? Napayagin na. Apay, itam lang mo. Driver na kalaang ni Mayor. Apay anas ka nga gigam ka iti paltog. Inikanak ani Mayor. Tapno da protection mi adwa. Delikado day ta si mo. Nang runa ta saan kamot nga rod a responsable nga agawit iti paltog. Anyat kinunam? Dagiti agigam iti paltog. Dagiti ammo da kontrolon ti unget da. Dagiti adda disiplina da. Kontrabida ka talaga niya. Agyaman ka ta saan una napulot ti ulog ita. Ano, saan makaraman ka? Good morning, Apo Mayor. Umunag kasi mo. Talaga kaya't ka makasarita. Sa dino ka dito pag natayo ita, Apo Mayor. Agsarita tapay nga mo na. Apay, Mayor. At ang amin dagiti mauawat ko reklamo. Reklamo? Reklamo dakin ka. Anya ko matireklamo da kontra kanya, Mayor. Nalastog ka kano. Ay, sana po no dayta, Apo Mayor. Mapan ka kano gin-inom medyo video kyan. Katar aramatom tilugan ko. Sana po no dayta, Apo Mayor. Di upatyan dagita reklamo. Imbaga nga rod ka dagit agreklamo. Amang iparang da iti pamaniknek tapno mamati ak. Rumbang amang iparang da iti ebidensya, Mayor. Amumatan, ado dagiti umapapal. Kaputas siyak ti bodyguard jaw. Amangan no kaya't dakla nga perja, Apo Mayor. Kasta nga ta? Jak to pa'y pulos agar aramid iti kalukwan. At dabutan ko iti Diyos. Jak pulos maiturid ti mang pasakit iti pada ka tao. Saanan ang nagawid ni si mo iji balay, nanang? Nay, apay ngay. Panagkunak, adan sa bali a babae nga awidan na. Ay, Aginom, agsugal, kan agbabain ni si mo. ay, tiyak amaw no niya tirumbang nga aramidan takan ko na. Nauma ako, nanang.
Ano sam kumapay, anak ko? May sakripisyo kami a pamilya na. Gapo iti dayta nga aramid na. Anya ti kayat mo asawang? Pumanaw kami, nanang. Anya? Kaduak dagiti anak ko. Agbyag kami mo't siguro nga uray awan ni Simo. Ay na, anak ko. Dinakdangdanggan ni Simo, nanang. Sabalin ti kayat na nga aramidan. Iso a panawan milaangan. Sika ka diti baro a traffic enforcer. Owen, Mayor. No kasta, am ti driver ko ani Simo. Owen, sir. Namin ano na nagsinungbat kami. Idoloy mo. Naminsan mo tayo na pinaturungan na iti paltog. Hanggang pala iti panang dilaw ko, iti panagparking na. Ken, nagpartak una iti panagpataray na, sir. Iswa din dilaw ko idin mo na. Impakita na mo't adagos ti ID na. Ken, nagpabigbig a personal bodyguard mo ka, no? Anya. Gapot a baruak pa lang, kas enforcer. Binabayaklatan, Mayor. Kadag ito medyo umapabuson. Anya pa itang mong maramit na. Kanayon pa iti panaginom na iti video kyan, sir. At ka di may pakita mo pamanaggal. Wen, sir. Namin ano na naalaki tila daman. Kanayon na nga usaran tilugan mo. Ipakita mo dahi pamanaggal. Kaya't ko kita. Adda ka numanan gayam dinanog ni Simaw. Pudno ka di dayta, wano chismis laang. Pudno manang. Nay ospital kanutay dinanog na. Isaawanted ita ni Simaw. Anya? Agngangabit sa kanutibiyag na. Ay, ti anak ko. Nuapay mo't nga minakasjay mo'ten ni Simaw. Imabuso mo'ten. Ay, tsak man amaw. Manon abulan na sana nagaw-awid. Tsak mo't pulos na kasarsaritan. Kay pangsapulan da ngay itan kan ni Simaw, manang. Mrs., amom ka da wanted itan ni Simo nga asawa. Ay, Jack amo dayta, sir. Nabayagan asaan kami ang nagkit-kita. Manipod idi pinili na ti babae na. Di mo ko mailamang ta asawa. Talaga nga ibagbagak ti pudno, Apo Mayor. Jack ilamlamang ti asawak. Taamok, ado at talaga ti inabuso na. Amom ka da natayin ti lalaki adin ang ran na. Anya? Kaya't saan nga ang angaw dahito nga inaramid ni Simo. Ado ti inabuso na, kaya't inaramat na tinagan ko. Apo Mayor. Nagtalagak kan kwa na. Taimpagarup ko numapagpiaran. Ngam saan mo't gayam? Jack amo at talaga ti ayan na, Apo Mayor. Nas ka na sungbatan ni Simo, dagiti krimen nga inaramid na. Mayor, inarestaran dagiti pulis ni Simo. Nasayat mo't no kasta. 5 pa kanu kadagiti nang arestara pulis. Iso nga da nasugatan kadagiti pan nakabagiti lintaga nagresponde. Armadong arot no kasta. Pudno dayta, Mayor. Ang amita, agpatinggan ti kalukwan na. Sapay lang kumata di mo tuladan ti kastang aramid ni Simo, ha? Saan, Mayor? Masayat mo't no kasta. Barang no si Kanton ti Sumaruno, amay promo. No dakas ti aramid mo, dakas mo ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya atin apilyam ti agaramid iti nasaya, tapno awanto ti pagbabawyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Kenbiang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.